thobela, dumelang, ke a le lotjha, ke re mošate ka moka ka mo lapeng, ke a le amogela mo go semoya ka Dr. Makgabo. Le kgono ke rata re bolela ka mokgwa e leng gore letswai le be go le šomišiwa ka gona mo la kgale ke borakgolo-khukhu ba rena le bokoko-khukhu ba rena ba le kgone re ba bitša gore ke badimo ba rena ba ba šomiša letswai jwang. Okay, point ya ka mathomo, letswai le be le šomišiwa mo la kgale bjale ka an offering ke setlhabelo akere go badimo. Kudu batho ba ile ba tšwa kudu kwa Egipta kwa nageng yela ya Egypt ke ntho ba rata go itira kudu ba tša letswai lela ba lefa bjale ka setlhabelo ka gore go bontšha badimo gore re a leboga dilo tše di botse ka ra bophelo, re leboga mahlatse le matlhogonolo, re gopola gore ke mola kgale mola le gore lo tša tshwane tšhelete di be di se gona, so batho ba Egipta ba ba ofera letswai ge ba efa badimo mo e leng gore ka morago batho ba Egipta batho ba Roma le bona ba naga ya Roma, the Romans le bona ba ile ba thoma go dira ka mokgwa le gore ma Egipta ba dira ka gona, le bona ba thoma go ja letswai ba efa badimo as an offering bjale ka setlhabelo go badimo go bontšha badimo gore ba leboga dilo tše di botse, ba leboga bophelo. Ya bobedi, letswai le be di šomišiwa gape go bo setse go na le di-ceremony ka mo gae ka mo ke kgotse go na le meletlwana ka mo malapeng, go kgotse go na le meletlwana ya di-housewarming mo e leng gore mohlomongwe motho bile o sa tšo reka ntlo ye ntshwa goba ntlo ke kgalentše le gona go no bontšha badimo gore ena wa leboga gomme o tla tlhaba sa se tlhabago a bitša ba ba bitšago go apeiwa go ba monate and then letswai le lona le tlo ba gona jwale le santše le be gona gana mo setlhabelong seo ba se dirago akere ba tla re ga ba tekele tafula tša bona go ba le di-bowl tše e le gore di tla ba di tshwere matswai ka mogare e le tsela e la go bontšha ditebogo go badimo. Le gape go e setse le manyalo mola kudu batho ma-Hindu people ke batho ba ile gore ke like sort of ma-India ba ile ba ke ma-Hindu le bona ba re ga ba setse ba dira manyalo and then letswai le be le ba gona kgotse ba le tšheketše ka mara dipaolo ba le beya mo ditafoleng tša bona. Okay, and ra tseba gore ma-India ka bona ka tlhago ge motho wa bona a tlhokofetše ga ba mmole ke o tshwana le rena ba just posela ba ya ba se fisha ba se cremator. So ba tšea mmele wa motho la ba o cremator ga ba fetša go fisha mmele wa motho la ba tšea mešidi yele ya gage molora ola wa gage ba tšea letswai lela ba le gaša mola moloreng o ra gore moloro la wa tlhakana le letswai ge ba fetša fela ba tšea moloro la ba lokela ka ra baolenyana e botsanenyana wa jekenyana mola e le gore ya khurumelwa ba etša ba beya ka montlong ba tseba re ge ba nyaka go bolela le batho ba bo bona kore badimo ba bona ba ile gore ba se ba fetile mo lefaseng ba ya ba kwata magana mola ba bolela le bona ba tla ba tseba gore o ke molora wa mamang o kwa moketekete jwalo le jwalo. Ba bangwe ba fetša go tlhakantšha letswai leo ba tšea molora ola ba ya ba go gaša mo nokeng e ka ba noka e ka ba lewatle jwalo le jwalo go tlo ya le gorena motho wa ona ena o nyakile gore molora wa gage o gašiwe kae e mongwe o ka tša wa ya kgotša go gašiwa thabeng e itseng goba mo nageng gantši batho ba motho wana gore a sa phela a bolele gore ge ke tlhokofala ke tloga mo lefaseng wa ka molora ke kgopela gore le dire so ka ona ke ka mokgwa ba dira ka gona ba re pele ba dira ka mokgwa we ba o tlhakantšhe le letswai. Okay, point number 4, letswai gape ba le šomiša gana mola kgale ba šomiša go tloša di-evil spirit, di-spirit tše dimpi, di-spirit tša go se nyakege akere di-spirit tša go se nyakege o tshwana gape le di-entities akere ke setse ke tlhalositše gore di-spirit tša go se nyakege di-spirit tše dimpi ke spirit seo le kgotše le motho wana maybe o tlhokofetše o ba dira dilo tše dimpi ga ba sa phela mohlomongwe o be a bolaya batho mohlomongwe o be a dira dilo tše dingwe gape tše dimpi then ke ntho ya gore ge le ga tlhokofetše spirit sa se robala gabotse mohlomongwe motho ebile o ba lawyer akere e le mothakatha loyana so ga a tlhokofetše motho ke spirit sa se robala gabotse se a tlaišega spirit sela sa gage so kgotše le gore motho wana o tlhokofetše wa phela a boya ka mo gae akere gape ebile sa bole ka di-spirit tšeo tša batho ba tlhokofetšeng bolela ka di-spirit tše re bitša ke di-entities ke di-spirit tše le gore tša kore nka no re dilo a ke tsena ke di bitša gore ke batho na ka gore mola kgale mola mo lefaseng go bona le batho ba ya ka mehuta ba sa tshwana go e be le batho ba o tshwana le rena ba re bitša gore ke di-human beings akere go ba le batho ba ile gore
a ke tsena ke ba bitse ma-alien na ba ile ba fela ba itla mo lefaseng ba ba fela ba itla ba fela ba sepela go ba le batho ba ile ba ile go ba le batho ba ile ba tla mo lefaseng ba tla jela ka the fallen angels a ke tla re bolela ka yona in full tabeki ba tla mo lefaseng ba tla jela ka di fallen angels ga ba itla mo ki ba re ba bona basadi ba batho a ke ba le botsana ba khatlhisha ba le botsana ba thoma go ratana le bona ba thoma go ba le bana le bona a ke re bana ba le ga ba belegwa bana ba le batla e le ma-giants that's why mala khala go ba le magema ke ka mogolo re magema a tle ka ona mo lefaseng bana ba bona ba re bele ba ba golo ba ba le matla manga mantšintšintšintši ke tsona di-giants le tše di dira ka nnete ba gagešo ga se dinonwane ga se metlae ga se ba re ke eng di-myth no ke dinnete le tše di diragetseng ka nnete so go bile le ba ile gore bana bao ba ma-giants ba le ba ile gore ba thoma go ba le go sa tshwara batho ga botse ba tla iša batho ba tshwara batho jela ka di-slaves batho ba santse ba ba berekele ba bolaya batho ba dira madira jalo le jalo because batho ba kgale ba dira lo tše dimpe ke re gopola gore batho ba ke ba ile ba tlhokofala neng ka nako ela modimo a tliša metsi fula ka nako ya Noah ke mo ile gore metsi fula le a ile a gogola batho ba lona ma-giants le ka mokana ba tlhokofala ka moka le batho ka moka go a shela Noah le ba lapa la gagwe fela so batho ba ka mokgwa ile ba tlhokofetša botlhoko ka gona ene ka baka la dilo tše ba di dira a kere so ga ba etla mo lefaseng as the spirits ba tla as the evil spirits go ba le ba ile gore ba bitša re ke the lizard people tla tlo bolela ka bona the lizard people the Anunnaki ke tla ke tlo le botsa story ka bona le bona bana ba ile gore ba tlhokofaditše mo lefaseng ka nako ba itla batla as the evil spirit ba bangwe a se gore ba tlhokofetše a kere they went into the ground ka nako ya metsi fula ya nyenyeng le nako tše le gore go bile le ntwa e kgolo ye le gore be le ntwa mo lefaseng le mola le godimo ntwa yo be sa tsene ke batho e be le ntwa ya bona batho bana bao ka mokana ga bona ma-Anunnaki the lizard people jwale le jwale ka ba ka bogoši akere ge ba ile ka mokgonowe and then ge ba le ba leng kwa le godimo e le go modimo le mangwelo a ba fenya bana ba le ba bang bale akere setlhopha sela se sengwe sela sa the lizard people le ma-Anunnaki le ba bang gape ba le ba bang bana ba tšhabela ka mofase ga lefase underground so batho ba ke batho le ka nako ntši ba tla as the evil spirit go tšwe motho a re ke bone a demon ba tla ba le ka mokgonowe ka gore batho ba le ge re ba lebelela di-pictures tša bona go na le ba ile gore bo kgotše le motho e le half motho half phoofolo o kgotše e le pere mola e botsana mola and then mara mola mmele kwa motho kore ga e tla kwa molaleng e dia mmele ke mmele wa motho maoto ke a pere mmele kwa pere mmele kwa pere maoto ke a motho mara ge e thoma ba molalola a e sa ba molala e ba mmele o mongwe gape ba mmele wa motho o na le matsogo a mabedi o na le sefatlhego sa motho go ba le ba ile gore motho ona o botla kgotša e le half motho half gorilla ba bang ke half motho half lizard o ba half crocodile o mongwe ke half motho half noga jalo le jalo ke tlo le botša ka tšona story sa batho ba ke ebile ke tlo le dira le di-pictures tša bona re le ba tsebe re tsebe gore na re tswa re le kae ba bangwe ba ena le manaka ba ena le manaka ke ka mokgwa ba bego ba le ka gona o mongwe kgwetše le motho ke motho wa monna goba ke mosadi o feleletše wa dinatla-natla mare o na le manaka maoto a gage mola ke di-hoofs ke maotwana a dipere mola fase mola ke ka mokgwa ba bego ba le ka gona so batho ba ka mehla ka ba etla ke batho ba ile gore tlo re ga re bona di-demons because ke kgale re phela a senke ra ba bona ka matlho a rena rena re no itša gore ke a myth ge di kwa taba tšeke mare mola re sa tsebe gore ke nnete dilo tše di be di le gona batho ba ba le gona akere so ke tšona di-evil spirit tše e le gore mola kgale ntše ba di šomiša go leka go tloša meya ya batho ba le ba di-spirit tše batho ba di seke tša tla tša ba tshwenya because ke batho ba ile gore ba re ge ba le mo lefase goba e tša ke sena ke ba bitše batho gore ke ba bitšeng ke nkane gore a tsebile ke sena nkare ke re diphoofolo na ke tše dingwe tša lo tšelo di be di le mo lefaseng re phela le tšona a kere mare yaneng di tlaiša batho di tshwara batho fela ka di-slaves di bolaya batho di ba tlaiša di robala le basadi ba batho ke nto tlo kwa mamhla motho a bolela a re ke na le spiritual husband se a ntshwenya spiritual wife ya ntshwenya jalo le jalo ke tšona dilo tšona tšeuwe ke ka mokgodi buang ka ona so ba ba šomiša letswai go leka go koba dilo tšeo di-spirit tša batho ba gore di seke tša boa di seke tša ba tshwenya
Okay, and then gape le ge ga ba se ba bua funeraleng akere ga ba se ba bua le kgomo ba bua go boloka motho akere and then pele ba tsena ka mojarateng ba ema mo gating and then ba tše letswai le go be le motho o tlo tshwara letswai and then o tlo le gasha ka mo legetleng la left legetle la go ja left shoulder ba gasha motho mongwe before tsena ka mo ntlong ba o gasha ka letswai lela ka mo legetleng la go left lebaka e le goreng e le gore o ska khotse le gore gana mola go bua go boile funeraleng go ka nna go bile di spirit tše le gore di ke attach mo wena and then wa khotse go bua gae o bua le spirit sela bošego ga o sa robola ga botse because re gopola gore batho ba le bagale ga ba bolokiwa motho a tlhokofetse o tlhokofela today go sa wa bolokiwa go bo sena momušara motho a ne nako e telele and then ba make sure ba dress ene ge motho le a bolokiwa ga ba tshwane ba metlheng ya le kgone mo e leng gore ba tla bua ba ntšhatše ba ntšhang motlho mongwe ba nyaka go dira ditlhara tsa re go na le tše le gore ba dintšha mo mebeleng ya rena ba kgotse gore maybe liver la gago le sa le gabotse go na motho mongwe o tshwenya ke liver and then ba kgona tša liver lela ba ile transplant a to motho ola a tshwenya ke liver jalo le jalo tše dingwe ba dira ditlhare ka tšona so mola kgale go sena ntwa mohutone ditlhare di be di dirwa ka eng ka e be le ditlhare ko ra dipheko ke bolela ka setlhare sa go fodiša so setlhare sa go fodiša ba šomiša tsona ditlhare tše ntšela tše di-natural tše re diepa kua nageng mo le le gore ga gane jalo makgowa ba šomišang le tsona le tše dingwe go na le tše dingwe tše ba di tša mo mebeleng ya batho akere ga kgotse ba ya go mixa ka mokgwa ba mixa ba dira dipilisi ba dira eng ye nngwe gape e leng tswele ya gore ba direla eng gore batho ba ba seke ba tsoga ba puka ka re ga ba boloka motho a feleletše go be ba le problem ya batho ba go puka too much so that's why ba gantšetšo e leng tsela gore ba bua ba ntšhetše ba ntšhang gore motho la se ka ba le gona go ba le go tshwenya le ge e le gore o belaela something o tlo no bua le ge ba ka ntšhaletše o tlo no bua no puka okay and then in point number 5 bajuda bona ba tšea borotho ba bona ba bolokela ka mogare ga letswai e le gore ga ba dira so ba re ba dira eng ba re ke kgwerano ya bona le modimo ba ngatha borotho ba lokela ka gare ga letswai ba re ke kgwerano ya bona le modimo ga ba bontšha modimo rena re na le kgwerano le wena re tlo phetha ka moka ka mokgonya ka gore phethe ka ona re tlo go tlhompha re tlo go rorisa and re tla rapela wena fela re ka se rapele medimo e šele ba dira yona kgwerano ya bona ba e bontšha ka o dirang ka o tšea letswai lela ba le lokela ka mola gare ba tša borotho ba bolokela ka mola gare ga letswai okay number 6 letswai ke re tla re e wela under element a tsena element a tsena ka re ke eng ke tla e checka next time a tsena nka e bitša jwang ka Sepedi e wela under the element of earth because letswai le tšwa mo fase mo lefaseng letswai le tšwa mo metsing le tšwa at the sea ke mo letswai le tšwang gona so mola gale gore batho ba tša letswai lela ba cleana ka lona ka mo dintlong tša bona ba koropa ka lona ene batho ba gale most ba rata go dira di-alitare ka dintlong tša bona alitare ke an altar ke tafolanyana ya gago wa bea mola bja lešhala le le botsana wa bea dikerese tša gago wa bea dilo tše le gore o rata go di bea mola motlho mongwe sefapano sa gago le tšo ka di bjang wa bea le bibele ya gago ke mo e le gore batho ba rapela gona o kgotšele ntlo ngwe le ngwe motse mongwe le mongwe o na le alitare ya yona goba le ka mo ntlo o kgotšele gore maybe o mongwe le mongwe ka kamore ya gage o na le alitare ya gage so batho ba le ba kgale ba tša letswai lekhi and then ba kolomaka ka lona kua alitareng ya bona ba tšea letswai lela ba le tšhela ka re ga baolenyana ba bea gana mola godimo alitare ka letswai le dirang le tloša di-negative energies gore ge ba rapela o se ka kgotšele gore a o sa tla mangeloi a modimo fela go tla le ba le gore sa le a ba mangeloi a modimo mare ba ile ba wela mo lefaseng ka ge ba ile ba tsoša ntwa le modimo goba ka ge ba ratile tša ka mo lefaseng leke so ka kgotša ene yaanong batho ba batlang ba tla as di-negative energies batho re tlo go feletša ro tša re ke madimone so ke ka mokgole ba cleansa energy ye leng around di-alitare tša bona so ba se ba le bja mo alitareng ba tšhela ka ra dish tše pedi ne ba sa šomiše dish tše teng ba tša dish tše pedi ba tšhela letswai ba le bja gana mola alitareng letswai le ka no dula mola for 7 days ka tšatši la bo 7 ba le tloša gomme ba le tšhela ka metsi ba le dissolve ba le tšholla le metsi and then ba cleana alitare gape ba bea matswai gape ka leswa e le gore ba dira ka banya ka gore go be le a positive energy
mola spacing sa bona se ba rapelang mo go sona. And letswai gape ba le šomiša gape go cleana kore mafelo akere e ka ba shopo ya gago o kgotšele gore o ba lentse ba lentšhela gore motho a cleane shopo ya ka letswai ka metsi a letswai go cleana le metse ya bona ene ebile ba tlhapa ka lona letswai e le ge ba tloša dipati ba tloša di-negative energy di seke tša ba mo go bona ebile ba leka go ke protector from meleko ka mokana ga yona ba go ba le di-business motho ba ja letswai lela a le tšhela ka ra dishi a le tša a le bea mo entranceng ya business ya gagwe mo e le gore batho ba tsena gona ba e tla go reka le bea gana mola letswai lela le ka nonna mola yena o tlo decide gorena o le bea for how many days e ka ba 3 days e ka ba 7 days mara most ba le bea for 7 days 7 days wa le tloša and then o le bea gape letswai le attractor tšhelete ene letswai lela le attractor tšhelete ebile le attractor batho ba o tlo reka ene letswai lela le dira le goreng go ka kgotse ba bangwe ba tla ba etla motho ana e tla tlo reka a tshwere tšhelete e le gore o e berekile ka ditlhare then e ba ntho le ya gore letswai lela le kgona go cleansa tšhelete ela kgotse le gore ditlhare tšeo ga di kgone go bereka monga shopo ge ile batho ba berekile gore shopo e seke ya ba busy batho ba seke ba ya letswai lela le tlo no cleansa la tloša negative energy tšela gomme batho ba kgona la tloša le dispel tšela batho ba tla ka shopong ba tla ba tlo reka ene re gopola gore tšhelete re e kgwetša ka mekgwa e mentši go na le tšhelete le gore e bitša re ke blood money tšhelete le gore motlho mongwe kgwetše le gore batho ba tšo bolaya motho kae e le gore ba fete ba dieng ba mo tshware poo ba mo utswetse tšhelete ya gage ke blood money mara yanong go itliša go nna nka se itsebe gore ntho ke blood money a ke tsena e tswa e le kae tšhelete ya yone feta e yone tšama e tsena ka ra matsogo a batho ba go fapana e ntše fete e suela nthe ebile e tla le ka tsogong la gago ga o tse borena tšhelete e tswa kae botsong ba yona because ga se e ngwadiwe re no e bona le tšhelete so tšhelete so e tla ka di-negative energy because ke tšhelete gore e be e tshwere ke motho e le tšhelete ya gage motho le a ya a bolaiwa ba fetša ba diang ba mo utswetša tšhelete le ya gage wa kgotela spirit sa motho la se sa no kitima godimo ga tšhelete ela that's why re tlo bitša re ke blood money a se e hlweke ke tšhelete re go e tshwara mo go wena ebile e tlišetša di-bad-luck e tlišetša dipati so go setse e le gore ka shopong ga mokgono then le šomiša letswai goba motlho mongwe ka moga le tlina ka letswai e ba ntela gore letswai lela ka le tlinne ka lona automatically le tlina energy ya go se nyakega ka montlong ya ba le energy e le gore e mo tšheleteng godimo ga blood money ewe energy o le yona yeo dirang e yo koba ke letswai leuwe so letswai ba le šomiša gape go attractor di-clients batho ba tle ba tlo reka mo dishopong tša bona and then ka tšetle le gore go na le bošobo e le gore go na le a new moon bošobo e le gore go na le a new moon ba tla tša letswai lela ba tšwela ka montle ba go tša mello ka montle ba bangwe ke ba na le stofo ba go tše ka montlong ba tša letswai lela ba le tša ba le gaša kua godimo ga mollo akere and then ge ba le gaša o tla kwa lentša le cracker le a crackernyana so di dia sound nyane ngwe itseng akere so and then le yona ntho eno e be le another way ya o cleansang ba cleansa space se ba leng go sona kudu maybe let's say ba go ditše mollo ka mo jarateng ya bona akere ge ba yo go tša mollo ka new moon ewe and then ba tša tswelela ba le gaša ka mola letswalela ga lentše le dira dithatatata tšewe keng ke another way ya o dirang ya o cleansa space kore e cleansa jarata ya bona ya go ba di-negative energies okay ke ka mokgwele gore letswai le bego le šomišiwa ka gona so ge le ka lebelela le a bona le lena gore letswai ga re thome gane jalo go le šomiša ke kgale le šomišiwa kudu motse mo ile gore ba tla re go na le madimone or something ntonyana e nngwe e negative di-entities ba tša letswai lela ka mojarateng ya gona ba re go ya ka terata ya bona a kere ba tša letswai lela ba tšama ba le gaša kore ebile a bentse la gore ba le gaša ba tšama ba le beya la dia line go surrounda jarata ka moka then a gona energy e mpe e le gore e tla tsena ka mo lapeng ka mowe batho ba re motse wa bona o tile ka letswai leuwe ka gore letswai ke letswai ge pula ena le tlono dissolver ge go ena le phoko o sa tla tsoga le dissolvile gore ge ba bona gore wa letswai lela o ka re le nweletse mo mmung then ba dirang ba tšhela gape ene ba le tšhela ka bontšhi le wena go feta o tla le bona re ke letswai lela ba sena ditlhong ka gore ba batse gore ba dirang ba ke protector ke a le leboga ke be ke nyako no share le lena taba tše gore na le tsebo rena letswai leke ga re thomo le šomiša gane jalo letswai badimo ba rena ke kgale ba le šomiša ba tšwa kgole kudu gampe le lona
and then ke tlo dira di-video tse le gore ke tlo bolela kudu ka history la kgale ka le botsa gore na botsotse go diragetseng kwa morago kua gore re kgone go tseba rena re le batho re bomang re tswa kae re kgone go tseba kudu ka badimo ba rena ke a le leboga. I am a king, I'm not a slave. I am a king, I'm not a slave.